Араб тіліне 12-ші сабақ хуна ва хунака. Хуна деген мұнда, хунака деген анда деген. Яғни мына жерде хуна деген жақын жерге байланысты айтылады, хунака деген алыстау жерге байланысты айтылады. Хуна шуббакун, хунака бабун. Мұнда терезе, анда есік. Хуна муалима, хунака добит. Мұнда муалим, анда полиция. الهاتف هنا والحاسوب هناك. تليفون мұнда, компьютер анда. أنا هنا وأنت هناك. يعني мен мұнда, және сен анда. المعلم والطالب هنا. Бірінші сұрақ қояды, мән хуна, мұнда кім? المعلم والطالب هنا. معلم және студент мұнда. من هناك анда кім? الطبيب والممرضة هناك. дәрігер және медсестра анда. ماذا هنا? мұнда не? الخريطة والصورة هنا. карта және сурет мұнда. ماذا هناك? анда не? الساعة والمكيف هناك. яғни сағат және кондиционер анда. Мына жерде де жақын алыс тұрған заттарға байланысты хуна-хунака сөздерін қоямыз. Әл-аймаратуға хуна болады міне. Яғни аймара мұнда. Әс-сайярату хунака болады міне, хунака деген сөз. Яғни машина анда. Әс-сабурату хуна, яғни тақта мұнда. Әл-усрату хунака, яғни отбасы анда. الخبز والبيض هنا والجبن والزيتون هناك. يعني والخبز والبيض деген нан, хубыз деген, байд деген жұмыртқа. Нан және жұмыртқа мұнда, және ірімшік және зәйтүн анда. محمود وزينب ومريم هنا وعمر هناك. محمود, زينب, مريم мұнда, ал ғаммар анда.